Abatuura omugombora ya Nyakizinga hamwe na Rurehe omu district ya Mitooma borekero kwatwaho ahabo kugira ngo tubakareba ekikondo ky'amashanyarazi okwihensebaho kandi n'obuheereza bw'enguuto n'amarwariro obine tuburje. Emyaka na syanshanjo n'eshatu tinkarebaga ekikondo ky'amashanyarazi kunuya nangwa n'obu yakuba waye nagira omu ruguuto nk'obu so mbwe nabwo ekyo kyetengo kitu ky'amaani munonga n'amashanyarazi n'enguuto nangwa twarembirwa koransi konka kuntusharurwa bakashukamu moramu ekaba y'amaani munonga. Lora amashanyarazi nigareeta ebintu byingi omukyanga nigareetamu amiizi gatureetera ki n'ebintu byingi munonga ebitukwetaaga gazo omu mashomero abaana bashomagye gazo omu makyaki abokusoma nabo bashaba mwazyo bashaba aba okugamba ebi n'obwa Abakazoora Foundation babire nibahayo omuganda okwombeka ekanisa ya Ruti naretesha 80 kandi 10 nazo ziriyo nizija kandi akikane naye twaheza kubaheereza siminte zabo esha wigana nyenda kubamanyisa ngu eje kanisa ni nyenda ngu tujumaririze nubwo gwabe guryo mugasho gwayo korra ruhanga taka muga kuferwa abo kuba nangwa no mbiburi omuheereza wa ruhanga akabuza mukama ngo itabasiye bitu byona tukisha kukorra turyahebwa ki atumryahebwe ibintu bingi munonga. Ohiro kwera maramizo Kazoora Foundation einentebe ekanisa okwere fuzi hamwe no kora entindo eziryo mu mbeera mbi. Entindo zone ziryomu Kazoora zone yazombekire so kandi twakomana ari ekyo Kazoora Foundation egaruka hera abana basare bona abo mu Ruhinda South Gashakwa Sheikh Abdulatif.